check. Hello. Hello. Manipur imagi matambakta leibaki thauda yarakpa chahi kuntaruk farakpagi foundation day ngasi MSF na pangthokchari ngasi gi thauram asige president member singi famfam langda lengsin biraknaba ming oina hangkacharabada Laisram Lukhoi Power founder cum chief advisor MSF pu famfam langda lengsin biraknaba nolukna ka khochari Mathang sitna KH Gaurachandra, former president MSF pu famfam langda lengsin biraknaba nolukchari. Mathang sitna RN Koireng, former VP MSF pu famfam langda lengsin biraknaba nolukchari. Mathang sitna AMD Atabuddin, former president MSF pu famfam langda lengsin biraknaba nolukchari. Amasung Hizam Prosen, president MSF pu famfam langda lengsin biraknaba nolukchari. President member singi famfam langda lengsin bikrabagi tungda ngasigi thauram asibo hogdoknabaki maira sukhatpinaba presidium member singi famfam langda lengsin biriba singna lengthok piraknaba hangatchari. Mathang sitna athoiba mitunglen singe mafamda chamba khudol tambinaba kidamakta ningongbam Pren, vice president MSF pu nolukna hangatchari. Amasung khudol pot asibu khudol tambinaba kidamakta lupki thomi singbu su kokhatchari.
Loop asigi masak mawong takliba learn, excel and transmit hairiba moto sibo symbolize tawriba mahiroi loop MSF ki firal chingkhatnabagi tanja adu ikai khumnajariba presidium member sing amasung loop ki itil inaw sing pumnamak tanja adu longminasi loinana loop ki isai sakminanaba saisakpa saisakpi singsu kokhatchari. Isai sakpi kadauba miyoi sing adudi sorry Uttam Rozit Ising Chauba Harley Manglemba Hars Sundar Ravi Ravikanta Thoy Kundala Anjali Lanthoy. Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Manipuri mahairoi shingi achauba thaudang lauriba apunba na pandam oiriba malengi Manipuri mahairoi shingi achauba thaudang lauriba apunba na pandam oiriba awonba na lichik oiriba Manipuri Students Federation Awonba Liching Oiba Manipuri Students Federation MSF MSF Manipuri Student Federation MSF MSF Manipuri Student Federation Paishinduna, Miko Tomba, Oiduna, Lasingi Pukai Cholanduna, Learn Excel, translate na motoni. Mahaigilan kay Paishinduna, Miko Tomba, Oiduna, Lasingi Pukai Cholanduna, Learn Excel, translate na motoni. MSF,
Manipuri Student Federation MSF MSF Manipuri Student Federation Incang tudek tuda Ketna bahai bado Thamdana Kutong singna Chang siliba Mahiroi kunai di ai panama Yekna incang tudek tuda Ketna bahai bado Thamdana Kutong singna Chang siliba Mahiroi kunai di ai panaba MSF MSF Manipuri Student Federation MSF MSF Manipuri Student Federation Lên chung nam da lai đi thao Lên chung nam da lai ba ki thao da Awon ba kunai ama kita mak Lên da na lep li ai koi na Lên chung nam da lai đi thao Lên chung nam da lai ba ki thao da Sang sili pa mahiroi singli Manipuri Student Federation Mang da sang sili pa mahiroi singli Manipuri Student Federation MSF MSF Manipuri Student Federation MSF MSF Manipuri Student Federation Maleki Manipuri mahiroi singi Achauba thâu thang lâu đi bơ Apunba na pandam oi đi bơ Maleki Manipuri mahiroi singi Achauba thâu thang lâu đi bơ Apunba na pandam oi đi bơ Awon ba da liching oi đi bơ Manipuri Student Federation I won't burn the Luchi Oiriba Manipuri Student Federation MSF MSF Manipuri Student Federation MSF MSF Manipuri Student Federation Manipuri Student Federation Manipuri Student Federation Thagachari Mathang sitna President Member Singbu Dais Talengkha Chanaba Hangachari Mathang sitna tongan ba media gi platform dagi lengbirakli bai chilinau singbu representative amamam kakhat piraktuna MSF ki maikai dagi achamba khudol amamam lobi na batanza do lozari khudol pibi nabaki damakta MSF ki thomi singbu su kokhatjari
खुदोल पिबीनबकीदमक्ता इकाई खुमनबद मतिक चारबा वाइस प्रेसिडेंट रोजित पुको खच्चरी मखा सथजरपो ओइना मथंग शिटना वेलकम एड्रेस पिबीनबकीदमक्ता ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रविकांत खांगन मबुको खच्चरी Thagachari ngasi kuntaruk suba MSF ki foundation day asida athuba mithuen len election biriba ekoi khrai puna muku matamam da luching biramba yamba laisram lukhoi founder cum chief advisor MSF pusu MSF ki maikai dagi ikai khumna ba utpakalonana taram na ukchari mathangda Kech Chandra former president MSF pusu lup ki maikai dagi ikai khumna ba utpakalonana taram na ukchari mathangda RN Koreng former BF MSF pusu lupasigi maikai dagi ikai khumna ba utpakalonana taram na ukchari mathangda khoi khwai bu luching biramba MD Atabudin former president MSF pusu lup ki maikai dagi ikai khumna ba utpakalonana taram na ukchari mathangda Hijam Roshan president MSF pusu ikai khumna ba utpakalonana taram na ukchari amadi tongan ba CSO marapai bi tongan mafum dagi lekmi ba khwaipumna mupusu lup sigi maikai dagi ikai khumna ba utpakalonana taram na ukchari mathangda district committee sing dagi branch unit committee sing dagi lengbir liba marup singbusu lup asigi maikai dagi taram na ukchabalonana ikai khumna ba utchari amadi ngasigi thorum masibu malemgi thakta pukhatpiduna nakong henbiriba electronic print media puna mukpusu lupasigi maikai dagi ikai khumna ba utpakalonana taram na ukchari loinana MSF asi oirangna bu honna bada thawaina pontha pigraba yambasing amadi thoklibi irang asida laikhidraba athobasingi mafamda ikai khumna ba utpaoina minute ani ni isa gi phomam dagi hot piraga minute ani dang ikai khumna ba utna bagi tamta mayam dagi ay amatu lokjer hauna bagi tanja adu longminers
Thakachari amukana mayam punamukbu thakachari. Thagachari. Mathang sitna keynote address pibinabaki damakta General Secretary Sundar Kumanbu noluk na kokachari. Han bamaktada ngasigi MSF ki kuntaruk suba mapok kumon ga mari lainana ikai khomna bada matik charaba mingoi na hangkachar robasu pumna makpu ikai khomna jari loina na ngasigi thoram masibu lengbi rekliba MSF ki former sing aduga tongan ba CSO civil society organization sing dagi lengbi rekliba ima maira pai bi club ki ichilina pumna makpu su MSF ki maikai dagi ikai khomna bu chabaga loina na noluk jari Manipur Students Federation MSF na Mahiroi Kunagi amadi Leibang Miam gi thabak thaugai tawduna lakpagi sahi kuntaruk suba mapok kumon foundation di na lakpada iram da masida tangdu laitaba nungayai phaba Leibak marasiatba iram da mama oirasunu haina ahanbada yaipha paujen pijari lup asigi academic campaign amoina sangsinduna lakpa aikoi lairing ningthina tamsi hariba academic campaign asigi makada Manipur Students Federation MSF na aikoi tongan ba tampaki area da leiriba district sing da lemna akhanna ba losing takpi tambibagi thauram haidana class 10 amadi 12 thagadoriba mahiroi sing gidamak makoi da exam pi bagi pukning wakhal charang na ba amadi pakatpa sing dagi khara makai kok na ba pangthok tuna lakhi haukiba ing 2023 gi October gi chaichat 18 da khumalampakta mahiroi lup taruk haibadi MSU MSF desam KSA suk amadi EMS na sinduna iram da masibu kanjanaba mahiroi ama oina kunai sida lawba yaba thodang sing amadi isagi iram dam di isana ngakchagadabni haibagi achepa wakalon amada yumpham oiduna aikoi gi tunglam chat kallasi haiba banner asigi makada khang hairaba oja sing academician sing amadi intellectual sing ga loinana hiram kaya da kupna khana nainaki loinana warep kaya su lawmin naki masigi mathakta Manipur de NRC chatna halu Manipur dagi mitop khandu mitop na mapu oiba yaroi haiba kholau kaya puduna IMPHAL college ki mahiroi singa loinana mahiroi lup tarukka khongjang kaya su sangsin minaki matam gi oiba iram da masida thokleba thaudo wathokta sunaba MSF na makal gi athoi ahen changdamnaba competition kaya sinduna Miam mahiroi amadi ingkalak liban naha singda ima laibang nungsibagi thilpau naba lamdam masigi puari mayek sengna khangau naba amadi apun bagi Manipur gi wakalonda kathok pagi mami tanaba honaduna lagli masigi saruk amu oina suspension of operation su agreement the root cause behind the balance of Manipur da oiriba miot minai gi haurak from this suspension of operation su gi yanaba asinani haiba hiram asida su paktak nana pangthok tuna lakhi Makha tarakpada iram dambu khangmin hausi haiba hiram asida su state level written quiz competition state level open essay writing competition one day seminar program interaction program asina chingba kaya su pangthok tuna lakhi masina makoida mahiroi singda ima laibang nungsibagi ithin phawal ba khak natana mahi masingi lamda su lausing kaya amasu piri chaliba chahi 2024 gi May gi chaichat mangada khangaudana Manipur da akanba nong amadi len taraktuna Manipur gi mafam ayambada yumsing akai atoi thokpagi achauba problem ama mayong naki hairiba problem adu mayong narakpa matamda tongan ba aikoi gi jingai waliba dukandar singna yoning ba mamanda yonduna praja miyam da awaba kaya ama piki matam adu da MSF na akakna ba pau mayam ama phangakpadagi MSF ki volunteer kaya na satuna hanagi mamalda ahongba mamalda miyamda phanganabagi thabak kayasu paikhat chaki masigi makha tarakpada Manipur gi mafam ayambada nong leptana chubuna maram oirakanda da Manipur gi turial gi imaising wangkhalakpana maram oirakanda aikoi gi yumsing thumba yabagi phibamda lakpa matamda MSF ki volunteer kya lengthok tuna aikoi gi tongan ma mafam singda chattuna aikoi gi
तुरेन तोरबान कायबना चिंबा थिंगनबा होनबदसु MSF ना चावरबा थौदांग सिंह अंगम लौदुना लाक्सकी मदुगी मखा तारकपदा अखोगी युम कई कया अमा थुमजलकपना मरम ओरकंदादा अखोगी अहल ओरबा असोन अना मिरोन बि कयाना मफम चादना लैबा अदुबु अखोगी मफम चाबदा थैदोकनबगी होनबदसु MSF ना अखोगी थांगदगी अखोई ही अहुम कता अखोई लैजरकंदादा अखोई MSF ना अंगम मतेंग पांगदुना अखोई होनजरकंदा लाक्सकी अदुगा इरोइनना अखोगी खुदोंग चाद्रबा अवाबा कया मायोकनरिबा इचिल इनाव सिंगदा नोंमदा चंगद्रबा याद्रबा एसेंशियल कमोडिटी सिंग हाबदी थुमथाव हवाई चेंगवाइना चिंगबा कयासु अंगम मतेंग पांगदुना लाखी मसिगी मखा तारकपदा अखोई मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना अखोगी तोंगान तोंगानबा मणिपुर की मफम कयादा लैरिबा सिंगदा चत्तुना अखोई लाइरिक निंगतिना तमसी हारिबा एकाडेमिक कैंपेन असिगी मखादा एजुकेशन डिपार्टमेंट की मियोई सिंग तानादुना लमदम असिगी महिलोइसंग सिंग फगतनबा होनजकी मसीदा नतना लुप असिनसु खुनाई असिदा अफबा महिगी कांगलोन फगतनबा अमदी मालेम की चौकट लमजेंदसु सरुक याबा ngamnaba होनगी खनी अमरोमदा जॉइंट स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी JCC एमसु MSF KSC अमदी सुकना हंदक मणिपुर थोकलिबा थौदोक वाथोक असिना मरम ओइरकंदादा अखोगी रिलीफ कैम्पदा लैरिबा महिरोइसिंगदा खुदोंग चादबा अखोगी महि मसिंग तंबदा चंगद्रबा याद्रबा टेक्स्ट बुक नोटबुक पेन पेंसिल न चिंगबा अवाटपा कया लैरे हाबदगी पाउ पिबिरकपना मरम ओरकांदा अखोइना चत्तुना अंगंबा कयासु मतेंग पांगबगी थबकसिंग पाइखत चखी मरा असिदा अखोगी तोंगान तोंगानबा रिलीफ कैम्पदा लैरिबा महिरोइसिंगना अखोगी महि मसिंग तंबा चटपा मतमदा अखोगी ट्रांसपोर्ट की चार्ज पैसा पीबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरिबा अदुबु अखोई MSF अमदी अखोगी बिष्णुपुर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सिंगा फमिनदुना अमत ओइना वारेप कया लौमिनदुना रिलीफ कैम्पदा लैरिबा महिरोइसिंगना महि मसिंग तंबदा बरासिंग चार्जिंग लौदनबा अखोई अमत ओइना फमिनदुना यानबगी थबक कयासु पाइखत चखी इनखलकलिबा नहासिंगना ड्रग की इपाक्ता लुकिदुना इरैबाग इरमदम नुंसिगदबा कया तपना तपना मांगसिलकली मसीदा खरा मखै कंजबा ngamnabagi amadi masa mahu phaba kunai ama oinabagi wakalonda MSF na aikoi mayai kaba drug thadoklasi haiba a drug use prevention campaign asigi makada lamda masigi tongan tongan ma mafamda hangdokliba lengak amadi lanai gi mahiloi sangsingda lup asigi volunteer sing na chattuna awareness campaign kayasu pangthok tuna laksari makata na so dumak pangthok sagi gani manipur gi akoi bagi phibam da sogal lakliba amadi mahusa gi khal kaitharakliba singdagi tungi mirol gi damak kannaba मफम कयादा अमदी महिलोसंग सिंगी कैंपस सिंगदा लेकाई लेकाई की क्लब मैरा पाइबी ओजा सिंग अमदी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंगी ऑफिशियल सिंग खुसम नदुना उचार थाब मखोंग सोमबीबा अमदी लमतु सिंगबा न चिंगबा कयासु पांथोक्तुना लागली मसीगी सरुक अमा ओइना मास ट्री प्लांटेशन ड्राइव अंडर द एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैंपेन संगलसी मणिपुर की मखादा उचार लिसिंग अमगा चौंगा माइ पाकना MSF की थौमिसिंग अमदी सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन CFO नोमाइजिंग चिन रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर गसु खुसम नदुना नुंगदुम नुंगनाउबी कलिका नोमाइजिंग से रेंज CFO की मफम असिदा MSF की थौमी यावना मियोय चनीगा यांखै मुक सरुक यारकंदादा माइ पाकना उसिंग थाखी MSF ना महिरोय खुनागी अमदी लेबाग मियामगी थबक थौगाई कया पांथोकपदा मंगम सानबगी दमकता तोंगान तोंगान बा हायर सेकेंडरी अमदी कॉलेज सिंगदा यूनिट कमिटी सिंग हांदोक्तुना हेना थबक थौरम तौबदा माइ पाकपा ngamnaba kayasu honaduna laki makha tarak padasu MSF na tawrakpa थबक थौरम सिंगदसु मणिपुर दा लैरिबा मियाम मरुमपांग इचिलिनाव महिरोय पुमनमकनासु कोऑपरेशन पिबिदुना थबक तौबदा अखोय अमत ओइना मणिपुर की चौखट याइफनबगीदमक्ता अखोय खोंथांग थांगमिनबदा अखोय पुन्ना होनमिनसी हाइबा वाफम सिसु अरोयबदा थमजरी लॉन्ग लिव मणिपुर लॉन्ग लिव MSF ना याइफरे थागतरी मरक थदना मियाम दा करिगुम मतंग हंगनजरी मदुदी ngasi MSF Foundation dega mari lenana e donate tawbining ba ichilinau sing yaubiragadi president room da e donate tawba changbi nabak kidamakta hanghanjari press meet ta okay akpigani press meet room da Makha tarakpo ina ikai khumnabada matik charaba president member singi from langda lengsin biriba Laisram Lukhoi Power founder cum chief advisor MSF from langdagi lengthok piraktuna
Ozagi oiba pukningi wa phongdokpinaba kidamakta hankachari. Dice the election be president member ki announcing ningoy na pandra so maya ni matam thang lo hin na ma the election be wa MSF ki thawai chang na purak aba akoi ki announcing amade loina na tongan ba lo ka de ki lengbi ba akoi ki civil society organization sing amadi inwai ben koi ki manipuri damakta awaba taru matamda kham thengna saruk yaduna mairong yabiri ima sing isel sing isinau sing MSF ki isinau sing MSF si lengkalap ki baramda di aina why Manipur se थोड़ा क्या क्या कोई कोई की हमारे सारे सलाह कोई नहीं अतरा बच्चे सुन लगा मजे ना मुझे लगा अपन मैं पूरी बात सुन के बाबा सारे तो इधर उधर तब मुझे आए बाबा दो बाबा बात Right of mana saat mana juga berikan itu sempurna adalah bersatu semua sangat baik itu sub adalah sub lah nama paling mudah biasanya kita paling Dimain tu kita Manipuri Sina kita lagi lagi Manipuri Mahiru sini bertangga Kunjung lah katakan awal apa untuk kita bang untuk kita bang amna bang sanction bang amna bang women political central board I want to see ado ai le jari ba ai want to see le ba ihul la se ba si phang ma ngam de ai so me ai em su yang ko ile le 1965 te le gali se ai matam de angang wari adara are ai na ta honing ba pa maning ba ohening ba po se ipang phang da ba adigi pai khali ba thabuk tu ki continuity le ta ba basina ai ngona yam pen ba phau le ai paisa chu tan de ai lari dum phajana dum hai ai ang tu honor ba ai ga mo biar na sudah ta ba ai ga mo ni su ba ai ai na lari tu so de tam kari ko oda khoi da para oda ai ma adu ka ai na ko ni na ma ya ya ai sa na thaba ya khode wanda ai thaba awal wa kari ko sa ya adara adu ni wa ko la
थाजबा आई ऑपरेशन यौ आई कंसेप्ट थमोय नि से आई बेसन के तो लाइन से अदबो होजिति सिदबा याते कोई कंट्रोल it is president where adegi now stage sanjoy bhabi it is president where ada koi sing kamu kona sana sangrana ko giwa hai to ko lai ba ki abak wa khalo liekra ati likam ka ko sine ai na ke now kala auriwa ai ba 칼로라가 보는다 누나가 누시바 아이코시고 가롬다 짝가다게 가롬 람비데 살라가 좀거다게 하나 스마이 또더나 마나 닌자바 밤자바 와콜로진도 가라가라 좀 아닝아닝도 봉독 나라가 아이코이 아마또이나 본나 테네나바 람비데 레다 짠비나바도네 아이나 다자자리바 아이나 간자리바 세 아라이 아이나 이티아스키 딱딱딱 와리기 딱딱딱 아이나 변제다바 칼레 까리기노 하간다 아이코이 바로 또 본인데가 다시나 아로 본다드나 그노 또들레르미가 아르게 아이코이 이파이 부시주네 아이 닝다바 얌다요 까리기노 하간다 마기 닝담도 망할래 얌세나 아이코이다 이달라인 밤이 나시 아이코이다 이다마사마 마도 마밍도 도이바가스 나라라가 노바 아코이 시피아르기 바탐다 상학보다 마치 팅고와 아라와 아데다 이날란 파이스로 통킨데 얌치 아라 소이베지 아코이네 소이베네 너미 니니 각 레게도 미도 꼭 레헬가 마나 떠닝이 미스터디도 더홀라 꼭 잘hen 가로 아데 팅잘레 코살레 아레기야 뭐 아니 토발링에서 마니푸리 라자 군다 해 불로맛 하다가 손 못 모은 강보 가이나 좀 사실 좀 염라해 아니 바이블 신시도 와 얌나 빠메 빠미면 말음도 아코이 브라마가 아코이 닝토스가 란토이 속나버리나 아라 모이데 번버시 노아도 만데 하이드라 아레게 religion की influence धर्म की लाइनिंग ला छोंगी मन influence में हम लक्षले more and more westernization नोंचुक लोंगी कल्चर ही लोइन पुछल कुने ना मधुदा सम तंबी को पामहिगी मतमदा खोइगे मयां नमला मयां सातिदा सेना अदो हंगरे निथौसी थेमद्रा अरेगे चले यादबगैसु फुरे चैरे अरेगे लारिकतु हैगी तारेना सिंगी तारेना अहलमना तांगला थममा पोयागसे मै थागले अरो मांगे पोया पाइरे सिनी खोइदे लाइसे अरो हौजिसुदो वाइ अदुगी लबचतो हौजि कोक्ट्री तसेना इंखलपा आंगांसिंगदि अखोइ सुमा सुमाइना ngang ताहला कानदि मागे कनोदो लोइना कोखिने अरा अखोइ कोकदि खरा वारदम यो मै कुत फंगे अमन कुंतर मे हाय अमन कुंतादा मैतै बेसि तनिंग्रे वै इनिंग्रे आई 1968 ta मैतै मेक तबमे मदो सिबैगाल हाई स्कूल दा कोनुंथिन से अदा तामुंग तम ख्रमनेबा
ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯣꯛꯈꯤꯑꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗꯤ ꯀꯟꯅ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨꯗꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯣꯟꯁꯨ ꯉꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯂꯩꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯟ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯟꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯕꯤꯗꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯥꯕꯤꯗꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯇꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯋꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯇꯤꯕꯣꯇꯣ ꯕꯔꯃꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯩꯖꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯤꯕꯣꯇꯣ ꯕꯔꯃꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯁꯥꯏꯅꯣ ꯇꯤꯕꯣꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯐꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯨꯁꯂꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯩ ꯌꯥꯍꯨ ꯑꯌꯨ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯗꯒꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯂꯤꯛ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯤ ꯑꯥꯏꯑꯦꯟꯑꯦꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯅ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯃꯗꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯝꯇꯪ ꯎꯅꯧꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯔꯛꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗ ꯑꯥꯏꯑꯦꯟꯑꯦꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯒꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯖꯔꯃꯟꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯖꯄꯥꯟꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯇꯥꯖꯤꯅꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯇꯥꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯕꯣꯝꯕꯦꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯁꯤꯅ ꯀꯜꯇꯥꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯜꯇꯥꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯒꯦꯅ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯗꯍꯟꯗꯦꯕ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯒꯦ ꯇꯧ ꯀꯥꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯤꯅ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯤꯗꯣ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯔꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯨꯕꯥꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯅ ꯃꯉꯥꯡꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯨꯋꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯖꯥꯠꯀꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯔꯣꯡ ꯃꯔꯣꯡꯗꯕꯗ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯗꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯔꯤꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯅꯤꯅꯦ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯐꯣꯔꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯧꯔꯗꯤ ꯏꯊꯟꯗ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯇꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯆꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤꯀꯣ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯨꯡ 6ꯇ ꯍꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗ ꯉꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9 ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯁꯨ खितंग पिकपा मधु डॉक्टर एमएस निगोमना अगोंदा पम्पलेट अमा पी लिपलेट अमा अदा मधु फाना नाकाना मागी दो सुंग तंग पाकुरे ngang ददि पुंग हुम संग्रे अदुना अखोय अइना हेक पामजबा अरोय बदबा हाइजगे लेबाक निंगबा लेबाक की सेवा तौबा लेबाक नुसिबा अहुम सिमंग द करम पामबिगे अइदि लेबाक नुसिबने अदरा लेबाक नुसिरदि कथोकसु ngамani सेवा तौबसु ngамani नुसिबगी मगुलदो फाजना चेल काददा अखोयगी निंजरिबा निंग तब खंगदे अरेगा म खंगदे लोइन हजन मंगम दोरि दे अदरा लेबा हादा फजलमदा नुसिसि नुसिबसु तमसि नुसिबसु अंगांखिना सागतबेनसि आइदा हादो हजि तोरिबा सनागाना कोकेलेन अदुले गाइदो आइना इनाउ मिलनदा फॉर्मर प्रेसिडेंट हाय मिलन के रिजर्व एरिया है जी कहीं रिजर्व एरिया तो जुम तासे ना ब्रो कांगपुपी कंगलातुंबी रिजर्व एरिया फॉरेस्ट लेने है बने हजिती लोइन तासे लेने हजि तौरिबोबा अरुगा तासलगा अखोय की येंगनाबा अखोय तो ओनसल लेने सी अखोय की खोकथांग सिना यामना है सिंगौदा हाइदे फार साइडेड ओइदबसे फार साइडेड सोशल आर्किटेक्ट से सी यावदो तैदे अदरा
मसू मगी वाखलु दे खरगा सेमिना से अरुगा याम तोय तोयना फमगा अखोई मसेन से अमंग अमंग ताथोगसिन तौरकाना अफबा मणिपुर अमा ओइननबा होनसी अरेगे अबनो थो पी की महुत्ता ई ओइने पीगेदम पी की महुत्ता ई सिने लुरेसी अदरा आई वाही खरसे हायरगा ख्वाई पुनलोक्तगी आई टेंशन जानबा कनोदो पिना व्यू हायदना आई मयाम खोरमजे थागतचरी ओजाबो मरक थतना प्रेसिडेंट मेंबर सिंगी फमफम लांगदा लेंसिन बिदुना खुदो लौबिनबकीदमक्ता प्रोफेसर चिंगरेन मैस्नाम HOD डिपार्टमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज MU बु नोलुकना कोखचरी मरी लेना ngasi फाउंडेशन डे सिगा मरी लेनबा वफम खरा से थंबिनबकीदमक्ता ओजागी मफमदा खंगनजरी खुदोल पिबिनबकीदमक्ता प्रेसिडेंट रोशन बु कोखचरी हाँ ममक्तदा MSF Manipur Students Federation की कुनगा तरुक सुबा मपो कुमोन पालोंट थरोमस की दाई सिलेक्शन बिरीबा कई खुना जरीबा प्रेसिडियम मेंबर सिंह मांगदा इलेक्शन बिरीबा MSF की sympathizers अदुगा fraternal organizations अदुगा लोइनेना इलेक्शन बिरीबा invitee sing media की इसिनाउ सिंह पुनमक कई खुना जबा लोइनेना आई पुनिंग द फाउजबा वाफम खरदंग याम तेना आई याम तेना थमजगे हाइदि पुंगसी हुजिक ताराइबा पुंगसी कोई चाक चाबगी मतम योक्सलपगी तंजा ओइबनिना आई सांगना थमजररोय आइना इहान हाना थमजनिंगबसे कोई MSF ngasi di sahi kun ka taruk sure ngasi sahi kun ka taruk suba magi kumon palo lak pas da MSF na karigi sem gribano kamdong na sem gribano magi pandam karino magi kogi pandam ji phangna ba hona ba da karama makhalgi magi upai sinagdagi haibna chingba punamaksa masi amukka hanna koi ningsingmina ba machange aduna aina khanjabada aduga loinana koi MSF ki magi website amasoi leibran khalle ai masi lakpiriba akoigi mahiroi sing masi amukka hanna ngasigi mapok kumon palo lak pastegista ay yengjal haninge lakliba question de adugumba thamgiba MSF na thamgiba adugumba pandam singdo magi goal singdo madu hojik akhoi madu phangmanga mabra harbi wahang sa masi magi kumon lak pastegista koi wahang hang bachange loina na madu phangmangam dragadi
फंगननबा कर्म मखलगी अखोई लंबेल कर्म मखलगी उपाय कर्म मखलगी स्ट्रेटजी लालोंग मसी अखोई सिनगदगी यादगदगी हाइबसिगी अनीसिगी नैनबसे मसी याम मपुंग दा अखोई मपोक मोलापददी मसी याम नैनब चुमेन खल्ले आई मैम दा थमजगे अखोई आई तीन थमजदोइनि याम सांगजरोय अखोई मणिपुर हौजिक अखोई वारी बसे वारी बाहायदि मैम पुनमक अखोई हाइनरिसी तिनजनगिबगी अवाबमा मयोल लमदा अखोई तिनजनगिबगी मदुगी नुंगनांगबा नुंगाइतबदी मैम से अदुम फावसी पिसक पीबा अंगांग फावदा मसी फावबदे अदुम फाव माले अदुगा हंदकी मतंग सिदरा अमुकसु हेना फाव माले पार्लियामेंट मक्तदा कोई हाइनगी मणिपुर दगी कागिबा एमपी खक्ता नतना मपानदगी लाकपा अदुंबा एमपी सिंगदुना बाबा हंगिबा क्वेश्चन नमा लिसांगसिना कोई मणिपुर की मियामना हंगिबा अदुबा ngasiदी कोई पार्लियामेंट मक्तदा हंगिबा वहंग अमदी करिनो हाइदा इज मणिपुर ए पार्ट ऑफ इंडिया हाइबसे कोई सिबु मणिपुर की सरो अखोई इंडिया की सरो अमा ओइरिब्रा हाइबसे मसी पार्लियामेंट बक्ता हंगे असुक कुइरबा सिगी लंजाव अमा थोइसी हन्न फावबा येंगदबसे सिगी मतंग सिदा लाकपा क्वेश्चन सी ngasiदी पार्लियामेंट जौरे अदो अखोइना वारिबा तिनजनबसे तिनजनगिबगी अवाबसे ngasi MSF na sahi kuntaruk suba matam saida tinjan bakhaktagi problem oina uraktre hojikti ai ujaba miyang aina sum lambida lakpada kanjarak pase tinjan manatre hojikti tinjan baisne addition tara hapchalaga kun tayeba ado taraga puri neragadi ado ergadi chama tayeba ngasi di tinjan bagi wari bunatre puri nabagi wari oina thoreba अखोई ngangi इसाना ngangjariba laujariba si chumna khaki अखोई थमोइदा फावबा अदु खकी वा ओरे इसामक आइगी इसा से बॉडी से सिदि सुम योसलक्तना कोगी लिन हंगोई लाकपदो अदुमाइना सुम लाक्सलक्तना ngasiदी अखोई हंगोइना लिनदगी नाथोकनबो होनबदा मागी खोंगबदो अदुगी अदुमाइना अखोई मागी लावबसी खकनतना अखोई इसा पुमबदी तपना अखोई लिनगी खयानुंग चंगपदों तौबसे मसी अइंगोंदा लंबीदा लाक्जबदा अइंगोंदा फावजबने मैम यंगसे MSF मही मसिंग मरी लेने यानानबा अखोई MSF की मागी खोलाव सिंगी मरकता मानव मही मसिंगी अखोई खुलोंग चाबसे पुनमक्ता मणिपुर लैरिबा महिरोय पुनमक्ता मसी फंगनबगी वाफम से मसी MSF की मैमना मरुएब पांडम सिंगी मरकता अमा ओएब अदुदी येंगसेबा सिदा लाकपीरिबसिंग लोय खंगबिरंगनी NEET NIT अइना को NIT से मैम अदुम खंगी को NIT से खंगी NIT से अखोई MBBS डॉक्टर तंबगी अदुगी तंबद संगनदबी परीक्षा मने एग्जाम मने अदुगुंब परीक्षा दो मधुदा मणिपुर गिसु मी लिसिंग तरागा महिरोय लिसिंग तरागा चहुंगा कुंथानी थोय ओरंगनी हनकिदुदा थारिदो चांगचत्ता फीजी लिसिंग लुपा लिसिंग मगा चात्रे ने जनरल दा अतै द खरा हंदै अदु अरगदी लाइर घरबा मणिपुर की हौजी वायलेंस नंगदना चानिंगाय थनिंगाय भो लेतदना पुक पाइदना खांगे मतम सैदा मणिपुर की लुपा करोड़ क्या चटके चुमना खकी अखोई NIT की परीक्षा थाननबगी रजिस्ट्रेशन तौबदा मी लिसिंग तरागा चहुंगा कुंथागा निथोय से लुपा लिसिंग अमगा चात्रे नत्रगा लुपा लिसिंग अमा खक्तना पुरीरबा मतमदसु अखोई करोड़ की मथक्ति तारिने अदो कैदौरे NIT तो कक्थलेब कैदौरंबगी
manungda senja tumja tawraga chawna lupa lak kul loba kunthra loba tawraga satra da yenthomba adudagi cancel tawre mangjari di kana satra lak kun mai gi mathak ta mangbada manipur gi mi lising taraga chahum kun thain tho yauri ne yauri ni ko adagi net aina khoi gi UGC na loba net ki parikha hauji ngainari mayam mi lak mapan manipur gi mi lising kya yauna akhoi gi ngainari bawjiksu hai doctrine adagi mo MSF na sema matamda manipur da laiba college amada hekta ming chanba yaramba masana logjaba parikha manipur university da MA tambada university to mangna logjaba parikha tharga changambada ngasi de kedawre bharat pumgi parikha yaudragadi college da ming chanba yadre university da ming chanba yadre bharat pumgi parikha yaudragadi medical akogi doctor tamba yadre engineer tamba yadre oja obi yadre college gi tapna laksalak basina kaidorage da haujikti akhoi isa se wakhal da budi iramdam iraipak yelhomi edna dum haiba adu isa di tapna kogi linna laksalak badumaina punamak laksan gidna ngasi di kaidore ikai khumna jariba honorable chief minister gi magi sakti du bokta mapan gi lakpa officer amana magi khutta sinagre haibagi pot laktana governor yongna da isne ado ide miam di kai hoine haujik laiba new education policy ano education policy loina baksa khoi laksan bangaktane akhoi gi khutta state gi khutta manipur gi khutta mahi masingi matangda akhoi gi khutta sakti si almost laisalaktrabane education da nati hiram khudi maktani haksel de yango mapan gi akogi national health mission india gi adugumba akogi haksel gi magi thorang thoksil du makha dani koin chali se thabak chuba gi akoi khungang de yango nrj se yango center gi ni bharat sarkar gi ni adigi hojik manipur da lairiba mahi masingi tambagi lairiba institutions mayam se paisa letadana kangau na hojik akogi dam university fere hojik haire paisa lete paisa ta tharakti adagi maramdi moi 12 bi chali chandien tawdana adagi hojik ngasi ngarang makta akogi kano se akogi manipur university of culture film jade jenims akoi pura maki wona lairiba jenims film jade irole de kai harakani bharat sarkar na koi loksan biro haibagi demand se semu loi lakadoine laksu lakrabani mamang manipur university ma state ki khutta lerambada sen thung film no gi film chasalak tab digi center da loksan bio haibagi wakti ka loina na akogi madu da loksan grine ado gidi akoi gi khutta kari le hori ge chumna gi law buse law ba khanjaba ningjaba do madu natana ngasagi isa se di tapna lusan gidana chumna gi tinjal lambadi gi puri san gare law and order akoi khutta leite sisu ojik akoi gi law and order su article 355 and tawduna ojik akoi gi center gi khutta dum leisalakpa aduna ne koina mapan gi lakpa sibai jina nomoi kaptre hari singji ab madu gi hak do madu state ki lenga ki khutta bau leitre ojik leiram madi adu thokadraba thoe aduna akoina laugiba akoigi pandam sing thamgiba pandam sing akoigi goal sing do ngasidi hena akoigi ngasagi kari haini maduda naksalapagi mahuta akoidi tapna laptholapagi chang do ngasidi akoida ju thore MSF na ngasi chahi kuntaruki mamangda leiramba dungba film duga ngasi kuntaruki matungda leiramba film siga olaiba akoigi ahongba singsa masi akoi nenaba machangeba noi akoi asukyamna leiraba asungba manipur sida sige khogi lin na hangoi lakpa dongna tapna laksalakpa sida karigumamta khoina tawbangam da bahai basa masi jo khogi laibak thiningai ne akoi nojik tawbangam ide chumna khaki khogi bharat sarkar dagi lakpa
पैसा यावबा स्कीम खरा मधुगी द अखोय म्याम अखोगी थबक ओइना पांगथोक मिनबा अदोन दोइना चटक्रेबा कोइस मोइना हरक हरक पदु थबक ओइना तोमिनबा मोइगा खुसमनरगा नत्रगा खुसमनरगा तोमिनबा अदोन दोइना चटक्रे अदुगा चप चाना खोइना फेंगदबा थांग करमबा थांग ज्ञानगी इडियोलॉजीगी अदुगुमगी नुंगदुदा फेंगगा लंखलकांदा मधुदा थेंगनगदबदा मधुमदी तपना तपना खोइदि लापथोखरे अदुना आइना ngasi yam tiena thamjaba akogi aigi warol khara sidaida aigi puningda phawjaba sidaida akoi hujik kari tawni haibagi wahang ama lakpase sigi wangja masi MSF ki maroina akogi thongmai singa masi wangja hangma machange wangja hangma machange ngasigi manipur se nakogi ni yes akogi siyabai adubo mapungda nakogi na roibedadi kari noida nakoidi numit ki mangal ayuki mangal gumaneba akoidi akogi thenga aba matam oisala abani thajadana ngasi mang delengsin biriba ngasi president member singi khwaidigi senior most ore election biriba ojalu khoi ngasi dagina aina khanjaba chumamgadra khangde ngasi dagina sahi ni phugi mamangda coaching to wadai thenagi na khalle singamai girls da education guide center na ojawi minaba angon dei senior ne adubu matam hai se kesu khangudi aduna akhoi so loisala iba hai tare akhoi gi nungthin gi matam oisala ba numidang naksalak pagi adugi changdu da changsala ine aduna nakhoi di ayuk ki numit ki masik mangan go madugi nungai ba adugi madugi chap chaba ayuk ki akhoi gi numit to adugumani nakhoi de waris aduna iroi bedade Manipur belongs to you adore gedi kitawre future of manipur ki future sa masi nakoi ikutane bele hogduis aduna ne MSF ki yanan ba ai ngarang hape jeng matamda amas yormi yamna phajaba kari nangna chahi amagi thorang to pamabadi nang phau thau chahi amada lokani nangna chahi taragi kungi thorang to pamabadi nang u thau mahi lokani nangna chahi chama gi anouba hojiki phibam ji nataba anouba hena phaba manipur amagi mangdugi mangdoma phaun hange thaiba tarboidi nang mi semu haisine mi semu masuma akoi MSF ki magi akoi website ta aina ngarang thengnabada phakalu matamda yawramme bako aduna khwaidgi maroibedi noi sembasine wakhalda thamoida di nang tawjagi khanba nungsijaba leiba adubu nang thabak tu yawa ngamdragadi adusu aduguma masingnu yam khalagadi awabane aduna thabak to bachange khalliba wakal je thabak onthok bachange madugi damutani organization leirise madugi damutani MSF leido natragadi MSF sebam dragasu mahirosing de dum leina semidi kari kino haibda nakoi puraga chatnanaba passenger me am the puraga lambi achum lambi du da chatna ba madugi gari do MSF na oi bane ba adumba gari do maduna yang na chili ba makai na kogi mangjari ba manglan mangjari ba asa do naksan dori ni aduga loina na adumba gari do chili ba gari do maduna mapangal kalingge madugi nangi asa do nakadori ne ana puramaksi thamjaba ga loina na aina mayam da lotion waron hajatare aina thamjaning basa aikhoi gyan edi karamba gyano haibada akhoi gi wakhalon karma wakhalon awon ba hojiki sinata hojiki apumba society gi manam jelba society sa masigi mahutta hiena masik mangal thokpa adugumba society amagi damakta madugi wakal khanba ga loina na madugi poram pomit jatra madum da changin bada madugi wafam sima koi kaukphodi haibasi thamjaba ga loina na ai akoi satra sing myam su yaure loisalapagi wahang amari ta hangjarat ai loisinjagi koi gi mairoi sing ngasi MSF ki mapungda mairoi sing invite sing na seliba akoi gi maroi na koi nupim cha sing na seliba yam phajai yam sutangi masina koi gi manipur gi saktam ju takpada achauba mafam masu kallibani na koi gi phi role se
नोई सी अखोगी फिरोल हाइतारे नोई सी फिजे चाकेट होजी लेरी बसे मसीगी मंत्री से मणिपुर की मंत्री से कनानो है नोई सी मोरंग फी अदगी अखोगी तोंगान तोंगान बा फी मैम सेली से सिगी मंत्री से कनानो होगी मणिपुर की मंत्री कनानो होगी अदुगा ngasi अखोगी मांग द लेरिबा हाइरा से सिगे हाइरा सिगे मंत्री दी कनानो है अदुना वहंग सिंह सिगे पाखुम से मसी मतम चुपद वहंग हंगदबनी मतम चुपद पाखुम थीगदबनी अदुगा हंगिबा पाखुम वहंग दो मदुगी पाखुम मतम चंगिंगे नंगी अखोगी मंगलाम से लापगा लाप अदुम लापथोखिने डिस्टेंस दिन माइसे नंगी फी मणिपुर की हेलुम आइना ngasi आइना अगोंदा पिबिरिबा सिगी फी से मसिगी मंत्री मणिपुर की अखोगी मणिपुर की तोंगान ताजगे हारिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लाउरिबा नेमचाक की बेन पाएबा ngasi हाइरा से सिगी मंत्री दो लेट पाव हबकिन पाएबा हौजिक थबक फजन तौरी मपान फंक्शन जाउरी मणिपुर की टेक्सटाइल की मतंगदा हेलुंग की मतंगदा अखोगी नेमचाक की गेन मणिपुर की थबक तौरी मसिगी मखोई अनिना करोड़ लुपा लिसिंग अमगा चनी चहुम चामरी की अखोगी सही अमगी मागी थबक से मसी निमित खुदिंग की लेप्तना अखोगी सही तौदना साइन तौदना फाइल चनदना अदुम सूरगा लेयबा अदो मिंगदी तागिद्रे ताई कर्म मतमदा मणिपुर से अखोई मचेत थोना कायबगी वफम लाको मतमददी मरक मरकत ममिंग दी ताए हान तारमी हौजिक तागिद्रे हाइजनिंगिदी लोइनब पुल्लगा लेयेबा लोइनब पुल्लगा लेय अदुगा मियामदी वाई मियामददी ngasiगी पाखुम पीबा ngamdrabo hang mayam ama masing khangdra hangi aduga iroilobedadi lengakti kanana pairami manipur gi maitai naga kuki ohumna dum pairi buju lengakti aduna koi wahang sa masi hang bahai basa masi MSF ki di khwadigi hana wahang ba mahiroi gi lup ama oibam thoi aduga pakhum khwadigi hana pakhum akogi achumba asengwa pakhum thina ba hona ba madugi thabak dusu MSF na tobam thoi wahang hangdraba pakhum thidraba adu ergadi akoina sahi ngasi kuntaruk suri sa masina sahi nipu sok matam dasu ngasi gi leremi ba film je he na koi film sok chalapagi changdu uduri ne aduna MSF की चपचाना मसीबु थाजजबा मसीदा कोई वासक लौरबा वारेप लौरबा मदुगी कोई महिरोय हाइतारे महिरोय एक्टिविस्ट खुदिमंगना ngasi हाइबा नुमितसे मसीदगी MSF ना पांगिबा पांदमगी दमंगता अखोई थबक तोबा होरगे हाइबगी चप चाबा वासक तो अदु लौबा नुमित ओबियो हाइजरगा लसिनजगे थैंक यू थागचरी ओजाबु मखा तारकपसिदी खुदोल पिबिनबकीदमक्ता इकाई खुमनबदा मतिक चारबा ओजा KHS नारायण सिंह प्रेसिडेंट मुता मणिपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन बो खुदोल लौबिनबकीदमक्ता स्टेज तक कौखचरी मथंगशितना ओजा डॉक्टर वाई थांगल डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस MU बुसु कौखचरी मखा तारकपोइना डॉक्टर W रमेश मैटे एसोसिएट प्रोफेसर GP वुमेन कॉलेज DM यूनिवर्सिटी बुसु को खचरी लेंगयान फी खुदो तौबिनबकीदमक्ता इकाई खुमनबदा मतिक चारबा प्रेसिडेंट हिजम रोशन बुसु को खचरी
मखा तारकपो इना MSF की former president सिंह मिंगोइना पंथोकचरबदा टी परिजात former president MSF पु लेंखत पिरकनबा निंगसिंगजरी मथंग तारकपो इना सोरोखाइबम संजोय सिंह president MSF पुसु कौखचरी मथंग तारकपो इना H चंद्रदन general secretary बुसु कौखचरी मथंग M दिया ताबुद्दीन president MSF पुसु कौखचरी मथंग ngarianbam binan singh president MSF pusu ko khachari mathang oinam nanda babu president MSF pusu ko khachari mathang sajat bhuyamayum president MSF pusu ko khachari mathang maibam zules president MSF pusu ko khachari मथंग ngarianbam milan singh former advisor MSF pusu ko khachari मथंग ओइनाम असनी कुमार advisor MSF pusu ko khachari मथंग moirang themp premier former finance secretary busu ko khachari मथंग hidam bhumeswari devi former assistant organization busu ko khachari मथंग फुराइलाटपम देवान शर्मा former president amuko busu ko khachari मथंग lucky konsam former working president MSF busu ko khachari मथंग रंजिता एलांगबम advisor MSF women affairs secretary busu ko khachari मथंग M सुभाष चंद्रा ex VP MSF पुसु को खचरी मथंग डॉक्टर आरामबम बबिना former VP MSF पुसु को खचरी मथंग बोइनाउचा नाउरेम former finance secretary MSF पुसु को खचरी मथंग सना तोंबा असेम former assistant finance secretary बुसु को खचरी मथंग ताउरेम मार्जिंग former publicity secretary बुसु को खचरी मथंग माइबम सिटलजीत former VP बुसु को खचरी मथंग ओइनाम प्रेमदास former drug affairs secretary बुसु को खचरी मथंग माइबम रोशनी former joint secretary MSF पुसु को खचरी मथंग मंकाक मयुम अंजुमारा गुलिस्तान बुसु former joint secretary MSF पुसु को खचरी मथंग गुनमणि former general secretary MSF पुसु को खचरी इयाम्बा थोई थोई former BP बुसु लेंखत पिरकनाबा खंगनजरी मथंग इबुंग विद्यासागर former president बुसु कौथोकजाय
thôi xin lỗi mà không được nào Maka tarakpoina Fulindor Consum, Chairman Committee on Human Rights Pusu Kokachari. Maka tarakpoina Daista Pambiriba Ikai Kumnabada Matik Charaba Dr. K.H. Kaurachandra, former President MSF pu ngasigi Foundation Day siga mari lainana tentakpa wafum khara thambina bakidamakta nalukchari. ngasigi Manipuri Students Federation gi kun gataruk suba Mapok Kumon Foundation Day gi thoram sida dais da lengchen biriba Sri Laisam Lukhoi Pau Yamba RN Koireng MD Atabudin aduga President gi thawai pu biriba hauji ki oina Hijam Roshan Singh amadi mangda lengchen biriba Maira Paibi Ima CSO Singi Kai Kumnazarba Amadi Mingoina Palabada Amobagi Adegi Poiregi Adegi Amukogi Adegi MSF ki Patronage Organization Amadi Sister Organization gi Miyoi Singh Aduga Hanagi MSF ki Thaupu Biramba Koigi Ikai Kumnabada Matik Charaba Charabi Singh Amadi Koi Haujik Ngangba Ngangbiramba Yamba Professor Maisnam Bobo Chinglen Maisnam Maira Khangnaba Adegi Oza Waikhom Romesh Mang the Lengchen Biramba Punamak MSF Punungchi Biduna Lakpiriba Atai Organization Singi Punamak Adegi Media gi Adi Mang da Ngasai MSF ki Sayo Isai Sakpiramba Kangbu Singbu Ikai Kumnaba Ucheri MSF ngasidi chahi kunga taruk sujilakpaga loinana miyamgi thabak thawai kaya tawduna lagli aduga
matamgi matungina satra haibasi adum satra gi punsi si loiraga tongan ba section kayada sana ki gani kharana oja oi ki bai kharana police oi bai ukil oi bai entrepreneur oi bai kharana samaj gi kegi tongan ba sector da leiba ki oi ba thabak tongna ki ga doba ngaktani ngasi yauri ba akoi gi cha sing ichen sing adi inau sing loina ba ko aduna aikoina satra oiringai gi punsi sida mahai masing tambaga loina na tungi tinjang kaijang daba afaba khunai ama sembada matik chaba citizen ama oiduna akoi MSF na lakadoriba sahi singda MSF pu yauriba hojik thaupubi diba amadi magi district committee da branch da puriba mairoi khuding mangna oi ing tapa saukhatpa apunba manipur ama ohenaba wathok lanthok na thallaba manipur gi khunai hojik oiriba phibam tangdu laita daba se hanjil lakpada MSF ki thongmi singna iramdam imalaiba pu nungsibaga loinana afaba khunai ing tapa manipur apunba manipur ma sagat pada hena tung koina koi tung tarak pasingda mangjin thana yauba ngamnaba honabiu aduga larik laishu de puning changbaga loinana akoi chhatra gi organization si manipur da MSF khakta oidre hojik matamgi matungina mayam ama lairakpanina masigi marakchida su akoi MSF ki thongmi ama oiragadi mimang da thokpa matamda mina moidi discipline laibani adegi laik laishu da pungning khoijangbani adegi leibagi thabak thoramda khoigi issue kaya da mangjin thana ima leibaki damakta leibak nungsibaga loinana chen chongna tokjabani haiba wakhalon singse selan mangamba thongmi punna oinanaba honabiu aduga ngasigi asigumlaba MSF na lingkhalakpadagi lisang chitna leibaki issue kaya da yauraga sulai matamgi manipur gi mari leinaba issue sing manipur gi kana gadaba manipur chhatra khunai gi ani manipur samaj gi section khuding makta leibaki issue kaya da mangjin thana lai makhata na su hena mai pakna changchen ba oibiu aduga MSF se tung koina sangna leibasu oibiu aduga asigumla ba ngasigi kunga taruk suba foundation di sina lakpada aina amuka hanna mai puna mapu ikai khumna baga loina na koigi tangdu leita ba ing tapa khunai ama manipur si hanjal lakpada MSF na loba ya ba thogai jingse amuka hanna laurakani haiba ka thokpaga loina na mafam kharasi thamjaraga ngasigi tinbiriba mangda lengchin biriba ikai khunabada matik charaba oja guru ima ibel amadi chhatra punamapu ikai khunabaga loinana aigi ngasi kuntruk suba foundation di sida hanagi MSF ki thaubu president ama oina purambagi ngasi ni jawon biba phangan bagi damakta khoigi haujiki MSF ki thaubu biriba office bearer singbu thagat baga loinana ayaki wafam khrasi swaida tension jari. Thank you all. Thagachari ojabu makha tarakpoina ikai khumnabada matik charaba Democratic Students Alliance of Manipur de samgi president busu khudol lobinabaki damakta ko khachari makha tarakpoina apunba irai pak mahairoi singpalop AIMS ki president busu ko khachari Khudol pipi nabaki damakta ikai khumnabada matik charaba MSF ki president Hizam Rosen busu ko khachari
Maka tarako ina President member singi from Langda Lengsin Biriba Oza MDA Taboden former President MSF po ngasi Foundation Dega Mari Laina na tentakpa wafum kara thambina bakidamagta kakwatsari. Good afternoon, everybody. Ngasi Manipuri Student Federation MSF ki kuntaruk suba mapok namit ka mari lainana ming waina pandrabasu dais election biriba igi senior member sing adaga founder kam chief advisor MSF adaga former VP punna mapo han mamaktada kai kunna buchari loinana mangalengsin biriba tongan toman ba MSF kasat minariba lup singi member sing hanagi MSF pithau puramba former president secretary amadi tongan tongan ba phamsing de puramba executive member punama amadi print and electronic media gi mioi sing amadi mangda tension biriba mahiroi sing punama po ikai khunna bo chare kwaidagi nungai bade MSF ki mapuk numit sida aigi oina kwaidagi nungai jabade MSF ki founder member sing executive member sing akoina pak pak unaba phangdaba magi tongan tongan ba thabak thorom ke ana asin ba ke ana tongan tongan ba hiram da chatna khibana maram moira kanda unaba phangdaba da foundation day numit sida unaba se masini kwaidagi nungai jabes aduna tungda lakadaba MSF ki thauburoi singnasu hanagi mangda lei khraba MSF pu ngasi gi thak asi yongna ba hotna bada honaram biramba founder member sing executive sing do sumba foundation de sidadi tangai fadana chittaba naidana ningsing na ba hotna biu haibase aigi site gi thamjari haujik si Manipur si amna aruba phiam amadani leirise ngasi Manipur da leiriba praja khudingmak Manipuri amoina idea of Manipur si da leiribra leitribra haibase achawo wahanga mane sumba tanja sida Manipuri Student Federation gumba satra gi lufa mana lawgada ba thodang se yamna maru oi sumba idea of Manipur lehen gadoriba thabak thoramde aikoi da piriba education system se masina aikoi da kari Manipur gi damakta karamba wakhalon chelhanna ba policy sing program sing piri haibese satra gi thabak ta wiriba MS organization amana yamna cheksinna sena darkar leye government na paiklak pa program sing da makha da leiba ground level da leiba singsiga sanaribra samnaira kanda hojik siangune mama mapa yam batheng narang bani in my experience Manipur gumba yamna chapatri balam dam sidadi mayai lem da satnaba ayuk ki pung nipan daga school ge class to base sida mama mapa sing sina dagi satra sing sina sak chaba Manipur gi mi sing da yam achoba problem ma moe ayuk ya horak page school chatna bo hon aba tifil puba ngam daba si Manipur da leiriba praja khudik makse loinamak tifil system si chatnan bangam manate India gi mayai lem da leiriba situation do ga Manipur gi situation ga government na paiklak pa program policy sing da tayon na be to e Manipur da yangone satra singi mama pa ayam ba thabak suba loinamak ina khun badina taba nong magi sana na ba hingna na ba hot na ba da yung anta dagi thabak suba chatpa de satra sing sina class 6 to 8 phau di government na midday 1 to 8 phau di government na midday meal scheme bisare midday meal scheme gi daga natraga tongan ba program sing da phangda ba class 9 to 12 phau gi satra sing di chak cha da bida lak pada
स्कूल सिंग द लाइक ताक पदम मधुदा पुनिंग चंगिबरा छात्र कयाम यामना चाक चारक्तबगी वानथरी सुंब गवर्नमेंट पाइखलक प्रोग्राम सिंगदा अतोप मयाई लमगी इंडिया की मयाई लमदा चटनाबा सिस्टम गा मणिपुर द लेरिबा सिस्टम सिग चानरक्तब मैम अमा लैय अदुना सुगुंबसे खरा यंगसनहनिंगी अदुगा अखोइगी महैरोई सिंगसिदा अखोइगी यूथ सिंगसिदा तुंगी मणिपुर बो पाइरक्कदोरिबा यूथ सिंगसिदा मणिपुर की वखललोन से कयाम यामना चेलहनबगे हाइबसे मसी अखोइना नैनबा चंगी अदुना अखोइगी कमन स्लोगान अमा सेमबा दरकार होय अदुगा नत्रगा मणिपुर की महैरोई सिंगसिदा सेंस ऑफ नेशनलिज्म सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म सेंस ऑफ बिलोंगिंग लेहननबा अखोइगी सिलेबस द करी करी यावरी अखोइना करी करी दरकार होयरी हाइबसे दरकार होय ngasi school gi assemble tawbada hajik government na khara college gi thakta di khara hore adoga school sing si tongan ba magi oi ba school song adoga tongan ba adi magi morning song kya sa iya ba masi ai gi apam da di ai gi suggestion ni ai humble apin ni MSF kum ba chhatra gi lufa mada hajik manipur gi state song se masi ayuk ki school assemble ki song sida sakan matamda satra da asuke matik ithil piya mama laibak maramdam majati nungsi bagi ithil lama yam pajana piya masi ai teaching profession da laiba ai misak amoina masi gi chapchaba experience isa da lai adana lairiba manipur gi government school sing sida chap manana sugum bai state song ame assembly ai state song si assembly gi school gi morning assembly gum basida sakan na ba policy program ma government le hen bin na ba taksan bio government na college singi de yam ba ho ma lekha kha ai jom social media do bane aduna sugum ba leiba ki khunai gi kana ga do ba tungda manipur jati bu atopa jati singda manipur ni hai bada yam sauthok cha ba adaga manipuri amani haina yam na chang thong na lep pangamba sense of nationalism da yam na wakal wang leiba adom ba khuna ema oina ba hon abada MSF na chau thodang lobirakani haina khanjai aina matang asida ai MSF ki ngasigi foundation de siga mari lenuna wangang bagi tanja asi matang asida lotion jage long live Manipuri Student Federation, long live Manipur. Thank you all. Thagachari Ojabo Maka Tarakpo ina chamba khudol tambina bakki damakta khudol lobina bai kai khumna badamatik charaba oza dayaban tamesi school busu ko khachari mathang sitna oza Devachandra principal of Comet school busu ko khachari mathang sitna oza N Brozen Department of Political Science KP College busu ko khachari mathang sitna oza L Herozit Department of Economic KP College busu ko khachari khudol pibi nabakki damakta इकाई खुमना बदमतिक चारबा MSF की प्रेसिडेंट हिजम रोशन बसु को खचरी मका तारक पदा इकाई खुमना बदमतिक चारबा चमाबम चिंखैंगानबा PhD Scholar Commerce MU बुसु को खचरी मथंग सिटना सलाम रोशन बुसु को खचरी मथंग सिटना माइरेंबम प्रजीप PhD Scholar MU Commerce बुसु को खचरी मथंग सिटना PH Henry MU बुसु को खचरी अमुका हन्ना PH Henry MU बुसु को खचरी
Amuka hana ko khachari Oza N Brozent Department of Political Science KP College yaubiragadi stage ta khudol lobinabaki damakta ko khachari Makha tarakpo ina President member singi from langda lingsin biriba ikai kumnabada matik charaba Oza RN Koreng former BP MSF pu ngasigi foundation day ga mari leinaba wafam khara thambinaba ke damakta ko khachari Hello, happy Foundation Day. Amta kumbiroduna thagachari ngasigi thoram masigi President member gi phambam lang daling sing biriba iyamba sing aigi ino President mang da lengsin biriba invitees oina lakpiriba ngasigi thoram masibu mapung phan biriba khoigi iyamba sing ex President, Executive Member, Thaupu Biriba, Ima Mera Paibi Singi, Member Sing, Oza Mahiroi Koding Makpu, Ikokno na Kurumzari, MSF, Manipuri Student Federation, Koi Asikarino, Kari maramgi lingkalaki bano shemaki bano habisi mangda karadi thambigre adubu akoigi khangdaba yadaba akoigi MSF asi akoigi tasengna Manipur khakki natte si akoigi international level da Manipuri singidamak Manipur masa singgidamak pandam ama galoina vision ama sagatuna objective ama semaktuna constitution ga semaktuna semgalakhiba adugumba student organization amani tasengna asigi objective sing asi munna khanglaba matungda khoigi isagi thodang MSF ki thomi ama oina kari toksige kamai toksige habisi isana khangakani nongna yobirak liba akoi gi marup sing akoi gi mahiroi sing mulna tabiu tasengna hairagadi hojiki phibam asi yam lure akoina aningba apamba hek tobada irang ama hek sagat pada hekta Phangani habagi asa laite aduna tasengna tung koina generation gidamak khallaga thabak tawba masangi masigidamak khwaidagi maru oibasi kathokpani kathokpasida thamoi sengba masu changi thamoi sengdraba ngasaigi akoigi MSF oiro loop ama oiro adum Pamiba taliba dabi oisunu pamiba pandamadu akoi phangbangamoi ingkumja 1998 13 October numit asida samphokna khiba MSF asi tasengna maraibak thiba ma oina semakhibani machin manau kaina raktuna akoi magi mod kitang khenarak badagi MSF asi hana apunba maming pandragasu khwaidagi li ariba khoigi student organization dagi akoina mano nupa ama oina tonga na chajarage aduna sap phonglakhiba semgalakhiba khoigi ahalaman singna
pandam amaga loinana izati ipurup lamdam asigi maru oina student sing gidamak sembiramba thambiramba MSF ngasidi sahi kuntaruk phajil lakle. Congratulations to all. Tasingna akoigi lekhidraba akoigi thomi sing ahalaman MSF pu sembirap kiba thau pubiramba mayam ama lai oi khraba lekhidraba mayam su yoi sigi thoram asiga mari lenana aina hojik thau pubiriba next kitam da purakadaba singda aina hygienic badi koi foundation de numit asida akoigi lekhidraba president oiro akoi federal executive member bu oiro akoi sing asi kana no koi yamdri photo gumbase koi collection tominare haraga function asi horam daida koi photo se sum thamaga koi makoi bu ikai khunnaba koi lei khujo umtang oiraga su katminaraga makoina kathoamba leibak sigidamak mehroi khunai asigidamak kathoklam singabu koi amata oina nungsinana ningsing minaduna makoi bu salute to minasi mathangi lakadaba 27 foundation day di tasengna sigumba program ama sinbira agadi koi function gi manungda koi gi lekhidraba ahan sing inau mayam su leigre na aduna khotun accident da lekhidaba koi gi thaupu biramba MSF ki kathok biramba mayam asibu photo se koina foundation day sida thamaga lei katminabagi matam ado akoi executive member hujiki tam natraga mathang lakadaba executive member singna sinbirak lagadi yam thagat sagani loinana MSF akoi mayamna yamna kalak saba haitare yam phajagraba campaign academic campaign akoi lairek ningthi na tamsi koi asigi campaign asi akoi campaign ne raga slogan amada sumai sum chalaga akoi gi hujik kanari bra akoi gi pamiba pandam adu phangba ngamabra 2006 koi February date 8 ka 9 da koi GP Women College ta numinini chupna mifam pangthok tu na koi lairek ningthina tamsi haiba campaign asi hodoraki bani sahi kya sum campaign asi satharak pasida koi gi pandam asi campaign asi gi pandam asi ngasi phoba koi phangba ngamdri masi kupna naina nangai machak oi asigi koi laire nitina tamsi haba campaign asigi anniversary koi sing da satuna pangthoklam ki koi kampokpi imphal dimapur lambi kampokpi da leibai koi heisem higher secondary daga satuna si function si silakhi kasom kulen matam do da ukrul hojing na kamjom district ukrul da chalam ki kamjom da chalam ki koi green manipur mission churchanpur da u tha ba chalam ki jiribam morai thoram sing si leptana dum pangthok tuna dum lai hojik adugi thoram asi hojik ekoi adumaina makha ta na chathabasi phibam masina maram oiraga khoi ngam uzik mak kidi ngamdre aduna tasengna sigisi akoina mai pak ke haragadi koi ngasai gi thau pubiriba marup sing isininaw sing mehroi na koi gi khutta lei aduna lup ama yorokpa habasi tasengna leibak kidamak kathok lage haina songthorokpa kharana isagi oijanabagi damak lup yorokpa yaudaba natte asigumbasi ekhoina
तसेंगना खंगदबनी अखोइना अखोइ लाइरेक निथिना तमसी कैंपेन असि सुम चथरगसु करप्शन अदगी ngसाइगी फंगदब पोट एजुकेशन पॉलिसी अनोब लाखरे हजिक अदगी पीगदब अखोइदा क्वालिटी एजुकेशन असि तीन चारगा ले डिपार्टमेंट सिंग असि अखोइना चंगदुना ngसाइगी तीन असि हटप मचंगी ख्वाइदगी मरुओइबा करप्शन अखोइ मुथटप मचंगी कमाई तौरगा मुथटकनी सिस्टम असिदा अखोइ यौसिनब मचंगी कोई तुमिन येंगा सुम लेफम थोकते IAS IPS MCS ओरगसु अमा ओरसु अखोइना मोइगा फमिनरगा अखोइगी लेबा निंगबा अमदी अखोइगी अपाम्बा मयाम मसी मखोइगा ताननब डिस्कशन तौरगा अखोइगी अपाम्बा लोमदा मखोइसी पुननबा चटप मथौ ताई होजिक येंबियु मणिपुरदा एजुकेशन सेक्टर मरु ओइना अखोइ बेहरोइ लुप अमा ओइना सेंटर गवर्नमेंट ना अखोइगी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग दा सैंक्शन तौरप पैसा सिंग असि अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट ना इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ना पैसा सि सिजिनबा ngамदना हेक हनबा मसु योय सिगुम्बसी अखोइना येंसिनबा मचंगी कुपना लोइसिलकपदा MSF आई मतम सांगना आई कथोक्तुना लाई कोइना थौ पुरकपा हाइबसी याम आंगांग ओइरिङैदगी क्लास 12 अस्वाइदगी हौरगा सुम ब्रांच यूनिट ब्रांच तगी मथंग मथंग असुम फमसि पुखलगांदा अखोइना हेड ऑफिस सिदा फाइनेंस सेक्रेटरी अदगी जनरल सेक्रेटरी अदगी वाइस प्रेसिडेंट सुमाइना ओइरगा मतम खरा सही 15 मुक कोई कथोक्तुना दुम लाई अदुना अखोइगी MSF ना थबक तौरपदा कोई सुम पौदगा यौरपकांदा याम नुंसी कोई तत्तना दुम येंगी करी तौरिगे कोईगी ऑर्गेनाइजेशन सिंगसिना कमाय कमाय तौरिगे करी करी पॉलिसी प्रोग्राम पाइखली सिगुमसी अखोई अदुम पौदा नतना दुम कोई अदुम तत्तना दुम ताबा येंगबसी दुम अखोई अदुम तौदुना लई अदुगा ख्वाइदगी मराइबक थीबा अखोइगी MSF सी अखोइना ऑफिस से मथंग मथंग अखोइ तोम्बिसना हाई स्कूल लगी RDS कोनुमांग अदगी मथंग मथंग मफम जे अहुम मरी थोकना सुम होंग होंगा सुम लाकपसिदा मफम असे सिदा हदि हुजिक्ति सिदा मुक अखोइ सेटल तौरी तसेंगना होंदोक होंजिन तौरकपसिदा अखोइगी थबकता अपनबा अदगी तौगदबा थबकता अखोइगी अपनबा अदुम खरो खरदी दुम थांगदबा नते अइना हाइजनिंगबदी परमानेंट ओइना सिगी मफमसी अखोइगी MSF की ओइननबा अखोइगी होनबिरमगनी अदुगा होनसु होनबियु तसेंगना अखोइगी सेटल सिदा मफमसी परमानेंट ओइना MSF की बिल्डिंग स्ट्रक्चर अदि मयामगी मैरोइसिंगी युम मसी ओइननबा अखोइगी एजुकेटिव फेडरल काउंसिल मेंबर सिंगना सिनबियु हाइबसी थमजरगा मतम सांगना MSF मणिपुर इरमदम सिगिदमक लेपंगंबा यामना प्रोग्रेसिव ओइबा ऑर्गेनाइजेशन अमा ओइसुनु लॉन्ग लिव MSF थगचरी थागचरी ओजाबु मखा तारपोइना MSF की माइकैदगी अचंबा खुदोल अममम लौबिनबकीदमक्ता क्वाकैथेल थौनाओजम लेकाई मखा नुपी खुद की प्रेसिडेंट थोंगाम कोम्बिरै देवीबु स्टेज तक कौखचरी।
Makha tarak po ina KWAKEITHEL mayra paibi apunba loop ke member sing marakta representative amak thokpirak na ba hanggatari. Makha tarak po ina THOUNAOJAM LEIKAI Development Association member ama lengkhat pirak na ba kokhatari. Makha tarak po ina KWAKEITHEL THOUNAOJAM LEIKAI mayra paibi representative ama kokhatari. Makha tarak po ina Nisikon group KWAKEITHEL akum LEIKAI gi Laisabi group ki representative ama kokhatari. Makha tarak po ina KWAKEITHEL akham LEIKAI mayra paibi gi representative ama kokthokchari. Makha tarak po ina All Manipur United Club Organization amuko ki representative ama kokhatari. Poirei itagi representative ama kokhatari. Youth Foundation for Fitness and Service Manipur gi representative ama su kokhatari. Makha tarak po ina All Manipur Manpower Upliftment Center ge representative ama su kokhatari. Makha tarak po ina All Manipur Maitai Pangal Clubs Organization gi representative ama su kokhatari. Makha tarak po ina Irawat Foundation Manipur gi representative ama su kokhatari. Makha tarak po ina All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization gi representative ama su kokhatari. Makha tarak po ina All Manipur Women Voluntary Association gi representative ama su kokhatari. Makha tarak po ina National Research Center gi representative ama su kokhatari. Ikai khumna bada matik charaba Sir Devachandra Principal Comet School bus kokhatari. Makha tarak po ina Sanasam Saman Singh Finance Secretary of Manipur University Student Union bus kokhatari. Makha tarak po ina Toism Robinson Maitai Class Representative of National University Makha tarak po ina Musugi President Pususda Musugi President Suras Pusu stage ta kokhatari. General Secretary Sanju Busu stage ta kokhatari. Literary and Publicity Secretary Koiring Busu kokhatari. Sanasam Saman Busu kokhatari. Kabrambam Akas Maitai Oinam Umarzit Singh Busu stage ta kokhatari. Program makha chatha jarak po ina President ki famam lang da leng sinbiri ba ikai khumna bada matik charaba Hizam Rosan President MSF po ngasi MSF ki Foundation Day ga mari leina ba wafam khara thambina ba khanganjari Manipur Students Federation MSF ki Vice President ki thogai pubiramba
इचे माइबम जोस्मी बुसु लेंखट पिरक्तुना MSF की माइकाइदगी अचंबा खुदोल तंबगी तंजा असि लौजगे इचे माइबम जोस्मी बु स्टेज तक लेंखट पिरक्नबा नोलुकजरी अमुका निंगसिंग जगे इचे माइबम जोस्नी बु स्टेज तक लेंखट पिरक्नबा हन हन नोलुकना निंगसिंग जरी खुदोल असिबु तंबीनबा MSF की प्रेसिडेंट हिजम रोशन बुसु इकाई खुम नजरी अहम मक्तदा MSF की माइकाइदगी तरान मुक्सरी कुंतरुक सुबा MSF की फाउंडेशन डे 2024 का मरी लेना प्रेसिडेंट मेंबर की फंफंग लामदा फंबीरिबा मिंगोइन हगसरबदा लाइसम लुखोय फाउंडर कम चीफ एडवाइजर MSF KS गौरचंद्र फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर KS गौरचंद्र फॉर्मर प्रेसिडेंट MSF RN कोयरेंग फॉर्मर BP MSF MD अताउद्दीन फॉर्मर प्रेसिडेंट MSF अमदी मांगलिंगसिन बिरिबा लिक्सिन बिरिबई पुनमक अमदी सिविल सोसाइटी मीडिया इसिनाव पुनमक पु इकाई खुमना उसरे MSF की कुंतरुक सुबा फाउंडेशन डे का मरी लेना MSF की प्रेसिडेंट अमा ओइना यामना थमजनिंग वफम खर खक थमजगे अखोइना मही की कांगलोंदा अहोंगबा लाखिबासी अखोइना खंगी नसी अखोइना येंबा याय अखोइगी तोंगान तोंगानबा पॉलिसी सिंग एजुकेशन सिस्टम सिंग असी मणिपुर की मफम खुदिमक अमदी इंडिया की मफम खुदिमकता चनदना लाली नसीसु लैरे चनरगा मसीदा MSF ना थमजनिंग मफमदी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी असी बजेट ती लोइसिनबा सेमबदी हाइबा अदुगा मदुगी महिदी यानबा ngamdaba पॉलिसी ने हाइना लेबाक मियामना ngasisu लौरी ngasisu उरी मसी थोइदोकना लालो हाइना मियामना मदी खुनाइसना खंगली मालेमगी एजुकेशन सिस्टम असिदा अहोंगबा लाखिबा मतम मदुगी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 1986 1992 की मतमदुदा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हरमबदगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हायरकलबा 2020 असिगी ngasi मणिपुरदा चनबा हौबगी फिबम मसी लागली अदुबो थमलिंगलिबा वफमदी मणिपुरदा पॉलिसी अदगी एजुकेशन सिस्टम का मरी लेनबा थबकसिंग पॉलिसी अदुबु अमदी एजुकेशन सिस्टम अदुबु इम्प्लीमेंट तौनबा थबकता ओंथोकनबा एजुकेशन सेक्टर दा लैरिबा मकोक्तगिना मखाबो हाइबदी एजुकेशन का मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग स्टाफ सिंग अंगम मथौक सिंगना एजुकेशन की इम्प्लीमेंट असिबो पॉलिसी सिंग असिबो सिस्टम असिबो इम्प्लीमेंट तौनबा तौकुम मतमदा माइ पाकले मियामना हाइबा पॉलिसी असि फंगबा मतमदा खुनाइ असि अवनबा ओइगनी नत्रगा अफबा ओइगनी माइ मसिंग तमदा हेना अफबा ओइगनी अवनबा ओइगनी हाइदना ngasisu लाउरी अदुबो येंबा याबदी एजुकेशन सेक्टर दा लैरिबा अंगम मथौ ऑफिशियल सिंग नादी मखोगी पॉलिसी असिबु अफबनी हाइने मियामदा उच्चाइदी अदुगा मखोगी मचा मसु सिंगनदी मखोइना सेमलिबा पॉलिसी अदुगी मनुंगदा चल्लिबा माइ लोइसंग सिंगददी तमहनबा ngamdaba मपान थाबा खुसुमन अखोगी पिकना फंगजबा फंगबय फंगदबा तौबा माइ लोइसंग सिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंगददी ngasai gi
implement tawriba official sing oibe yai angam mathau oibe yai makhoi gi masa sing dudi private school da ngasi mai masing tambagi lahele masida nate makhoi gi makha da oza oiriba kusuman wangna phangliba oza sing dubudi makhoi ne mirai biba makhoi da education gi kanglon asi khangan ba uhan dabagi mawongumna thamarganda makhoi da thajaba watpaduna maram oirkanda mahi masing tambase lenga ki mahi loisang sing da tharaktaba private loisang sing da tharakpa sina matak libane makhoi gi policy asi maming khaki khoi gi mahi di yalan mangam daba policy ni haina miyamna lawriba sini masina khunai da mahi masing tambada masina ikhoi da pigadaba ithel asi ikhoi punna khangmina ba ma khoi mathau tarak paduni education asina miyam da khunai da kanglup ta khoi gi saingak oiduna furup ama kanglup ama khunai dugi awon ba ma oirakadaba si education gi chaithing saingak ngak pa matam maduna aikhoi gi khunai sigi kanglup tugi furup tugi awon mama porap matam da education gi tangai phadaba ama khak oirak libani masina ngasi gi leiriba khoi gi manipur lenga ki makha da leiriba institution school sing college sing ngasi gi phibam aikhoi miyamna khangna bangaktani masida natana aikhoi gi national curriculum framework and step aina ju khangnaba asi aikhoi hojipuk da chanariba si 2005 ki makha da chanabani haukiba 1975 1988 2000 2005 ki makha da ngasi su chanaduna lagni adubu haijaning liba wafamdi mahiroi gi damak yanglen saru oigadariba mahiroi gi damak kanglon amada khunai amaga chusanaba yagadaba kanglon sing asi curriculum framework nadra curriculum syllabus asi khunai siga iramdam asiga chanaba makhak mathau tarak paduni mahiroi da tangai phadribadi curriculum and syllabus ni masi yanglen saru magumne farmer sing da lawu singu badana hairagana fertilizer gumbani mokoida masigumba matangba chunaba khunai ga chunaba khunai sigi awon porakpa yagadaba curriculum syllabus ase iramdam manipur siga chanaba makhak sema mathau tarak paduni masina maram oirakanda khunai sigi awon bada education gi mangan phangba mahiroi puthokpada manipur sigi chakholam jena porakpada hairiba curriculum and syllabus asigi mathau yamna tai masi aikhoi punna hairiba koi curriculum and syllabus asigi matangda miyam amani khunai siga chanaba mawongda semlagadi manipur gi awon masakta mama uba phangani haibasini aroi bada thamjaning ba wafamdi aikhoi gi khunai kanglup ama oiraknaba manglomna chingkhatpa matamda education na saingak oiri saingak asi yaudana khunai afaba kanglup natraga furup ama oiba ngamlo habasi lamdam sigi ireisa singna matam suppada ningsing nabagi tanja adu aikhoi thogdang lawba matam oire mangnuna tadun leiriba si aikhoi punna yengsin minaraga awon ba manipur ama porakna khonabada khonamina si haraga ai tension jage punna mapu thagasari loisalakpada MSF 26 Foundation Day ga mari leinana long live MSF ainam tang laujage aina long live harpa matam da MSF long live harpa matam da Manipur amdang haibina ba punapu haijari
mayam dang long minasiko. Long live! Long live! Thank you punong butagasari. Thagachari Makha Tarak Pasidi Ikai Kumna Badamatik Jaraba All Manipur Student Union MSUG President Bu MSF ki Maikai Digia Chamba Kudolama Lobi Nabaki Damakta stage the Kokochari Kudola CPB Nabaki Damakta MSF ki President Hizam Rosan Bu Kokochari Finance Secretary who is the Estalinkat Makha Tarak po ina Board of Thanks PB Nabaki Damakta MSF ki Finance Secretary Rishikesh po Kokochari ngasi October ki tang 12 Nomajing numit MSF ki Foundation Day Thoram asibu yawi naba haijarubada harau rauna yabiraklaba mingwaina hangacharabada ahanbada Laisram Lukoi Yamba Founder cum Chief Advisor MSF MSF ki Maikai dagi ikai kumnabaga loinana thagatpa phongdoksari ani subada Yamba KS Gaurachandra former President MSF Pusu Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Ahum Subada Yamba RN Koireng former BP MSF Puju Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Mari Subada Yamba MD Atabudin former President MSF Puju Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Manga Subada Yamba Hizam Rosan President MSF Puju Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Loinana Tongan ba Mahiroi Lup Singh CSO Singbusu Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Loinana MSF ki hana Thau Bubirama Singh former Yamba isi Singbusu Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Loinana ngasigi program asibu mafam khudingda sinwa tungna yauhan bibada achawa mateng tawiriba print amasung electronic media isinau singbusu Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Loinana tongan badagi lakpiriba district unit branch ki isinau singbusu MSF ki Maikai dagi Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Loisalakpada ngasigi thoram asibu pangthoknaba honabada mateng pangbirakiba singbusu MSF ki Maikai dagi Ikai Kumnabaga Loinana Thagatpa Phongdoksari Thagachari Yambabu President ki ayaba lauzaraga ngasi gi ahanba session program asi matang asida loisanjare makha tarakpa cultural program gi damakta lakpiriba participate tawgadaba ichine now singbo ready de laina ba khanganjari